Timu ya Mbuge ya Kakamega iguthira timu ya kaunti ya Kisumu mubira-ini wa maguru na nguru imwe gwa gibugu. Nguru iria ingirio ni muthaki Boniface Sosi ndagika-ini ya 50. Thu ici cia kahinda karaya itiganite ari thiku ya keeri ya mathako maya ma makaunti maria maratabanĩrio kĩharo-ini gĩa Kenyatta Stadium kaunti-ini ya Machakos. Wotani uyu niguo wa mbere wa kaunti ya Kakamega aria mari group C o ndumwe na kaunti ya Kisumu na kaunti ya Kirinyaga. Timu ya kaunti ya Kisii aria nio maratsara ikombe giki mwena wa mubira wa maguru mwemire draw ya nguru 1-1 na kaunti ya Narok. Draw ya keri kiromaniririo kuona muthenya wa ira marumire draw ingi ya nguru 1-1 na kaunti ya Trans Nzoia. Furahi kwa sababu timu yangu ya football tumetoka kucheza tu saizi na tumeshinda dhidi ya timu ya Kajiado ya County Assembly. Tumewafunga mabao mawili kwa nunge. Hii inaonyesha kwamba kazi yenye tulikuja kufanya kando na ile kazi ya kawaida pia tunaifanya vizuri. Muthako-ini wao wa mbere marumirie Bomet na nguru 2 gwa gibugu na gutongoria thiini wa group A. Muthako-ini wa volleyball wa atumia kaunti ya Trans Nzoia maguthanyiri na seti 3 gwa gibugu. Uasin Gishu mahabatanyara rishara ikipia na seti yota icio. Guku arume a Kiambu muthako-ini uyu makigutha kaunti ya Bomet na seti 1 gwa 3. Mathako maya magatirihwo muthenya wa Jumamothi. Ngiribatara metha ya mathako ya Kameme TV. Riakwa ni Mugure wa Karuiru.